Ďalej máme kategóriu ženy, na 3. mieste Bianka Kiškováčová. Želovce zase, chlapci, to není normálne. Ale nie čelovce, želovce. Želovce! Želovce. Dneska fakt? Koľko toho? Na 2. mieste Vladimíra Milová. Zbytočne nebudeme sem chodiť. Mi čo dá? Ideš, Vladi! Aj ty ideš o chvíľu, počkaj. A budeme želovce kričať direkt. Nie, ty kričíš, Máme zakázané. nebudeš kričať, že kričíš. Želovce. Ešte tam. No vidíš. A na 1. mieste Magdalena Balová. Želovce! Direkt. Lično dneska, kto to? Vinda Vilom. Iba úsmev! V kategórii Škoda sa na 3.